Жүкеннер герои бүлейдәк сылын білетәтлер. Бүлеулығығар Советский Союз героя сақа СССР үлтөлі ағылыхеті, СССР радиотын бачотта ағылыхеті Николай Кондуков түрәбіте 95 сағын білетәтлер. Улу кейі түрәбіт өскәбітсергер ұрута бергел тұспы жона сәргеті түмісті. Бұтығынан Анна Васильева салқыр. СССР журналистерин союхун чилена Советский Союз героя Николай Алексеевич Кондуков Бүлө районун жөккөн нехелегер булгунняктак денсерге тыынча сөз сүрбе сыллаакка отыйын 12 күнүгер төрөбүтэ. Кенет йордун 2 сыллаакка сүрбе 2 саастагар кампа нехелегер учуталы сылжан сериге барбыта. Тыынча сөз түрдөн 5 сыллаакка сери бүппүтүн кенне. Отта кенне ол ити уадыр өрүскө кыргыгы кеннеттен. Батарея командира болбута, онны боллагана 9 майга Чехословакия өрө туру болан кинер эти Берлинге кирен бараннар, кинер частырын Чехословакия үппүттүр, онан кинер ол Чехословакия Прага келбиттир, Прага келен баран онтон чөйдүргө ол Чехословакия частыр Чехословакия халбы дете. Николай Алексеевич 95 саһын белети жөккөн нехелегер төрөппүт оголоро сиеннере аймак жоннора ылжыттан астылар. Аллахыгар атчыгы келден көлгө мен онно аманны бу убайбын көрбүстүрөм. Көрөлден элага бер онно сайылы өретем. Оскола кидемен бер онно убайым дугускаттан ол опускатар күледик келерете. Онно ол ачыгы келтагар яжан комуй буппут. Кафта күнү бу кине атактан кине кутурго болан сылыпын ха жөдүк саныбын. Алёша Васильев эхетен тояган катаран билигин юность севера КХК корреспондентнан өлелер кине буманнык жөккөн нехилеген жона сергете курук үйрө көтө көрсөллөрүн астына кепсир. В нашей семье, это можно сказать, вот он его ставит в пример, вот, как и мою бабушку Нину Иннокентьевну. Вот здесь всегда нас встречают очень тепло, очень радушно. Ну вот приезжаешь, как будто бы второй родной дом. Кампа нехелегер баронсаттан кутуллубут бюс турурулунна. Маны серге бу кыйган Аллах скверга эме Советский Союз героя Николай Савич Степанов бюха эме турда. Кампа хиригер келен школа келен уручетти класста туну үйрөнүп битерем баран дальше пет училище юна барып билүүгө. Онтон кене осенен үйрөнгөн битерен бу манна хириге бердиле учуталлан бу манна кампаттын гырлан бар бите хириге. Онтон хириттен төндөн келен баран эме бу интернетке хебитишейден Николай Хавис тугунан басбытаталлан икке мандыгарын үләбиттире. Эти курдук Николай Алексеевич Кондаков атын уетите арас тәрәһиннәр болан астылар. Ол хигер Нина Иннокентьевна, где же вы, друзья, однополчане ден кенигәтә сүрәхтәнне. Анна Васильева, Леонид Менкаров, Николай Солдатов, Саха телевидениета, Бүлүлуха.